Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wal-tawhid wal-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi longta waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pagkabiaon waktu tatiu-tiu mak kita pengajian dain ha bin kato taniu simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dengan Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah wasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljah. Rawahul Bukhari. Ina di sini baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paperkala sing kita hangan ing kita amuin sabab pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtagi pun harapkan niya insiyo kato doon hay ni amuin amal kimukog dan sarta maluhay siya hinangun naman jaribe ita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun inagama Islam amunain Biya sampai simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam landok maluhay. May ta di maluhay sabab di kita kahunitan magtali. Di kita kahunitan amuyin magtunay kaniya. Sabab wala kita piyasaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maghinang isa-isa ta magtali, isa-isa ta magpabuntol sinaming kabayaan ta pabuntulon. Wat malain kading katantan biyaway ta niya. Hapag sambayang, hapag puasa, hapag jakat, hakatan-tan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, piya tatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dain naman ha, hiwal madtumarikatan, iban sin amuyin pangikat sin bigi jantung taharap pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya baita, iban sin kabtangan katantan mapatut na to, bungaton hawak to sinyaon, sibo daing kaaunan pagsambahayang, sibo daing kaaunan pagdua, sibo daing kaaunan pagjikir, katantan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Landok maluway. Sabab niyan katan biyabay ta na si Rasul sallallahu alaihi wasallam.
nalong niya ron hayaon, inaka Islam lando siya maluhay. Hamabaya sin ini maluhay isabtay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala rin kaniya. Inamin ang malhinang niya. Nabiya da sin biyaitaan kita, hisisim magpabugat sin akama, mabugat da isabtay maunsin Allah ta'ala kato. Impagyanon doon hay ni maluhay, amuin urulon na to nasadya in piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo amunahadyan urulon na to hinangon. Ayaw na kita himinang sin mabugat, amin magtuyo kita magpuspusan pag-ubos maubusin waktu taruon na doon hayaon malapay in mapatut tahi tindog di tahi katindog. At tawa malapay in mapatut tahi tunay ri tahi katunay. Biya na si mga hinang sunnat, magpuspusan kita, akad kita rin na matuog sindom, pag-ubos yaon, di ta na mahinang impyardo. At tawalong ta, magpuspusan kita maghinang habulan Ramadan, pagpuasim bulan Ramadan, na miuklas da isab sambil ingkatan sin ibadat. Inyad to, mga katawtay manghuran, malago susukutan kato sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Sabab in tiap-tiap waktu, yaon na nakarurukot, tiap-tiap adlaw, yaon na nakarurukot, ingkatan tan mapatok na to hinangon. Tiyuto na inakatan. Besin sa bahayang yaon na ilima waktu. Asal nakabubutang na in waktu ko no siya hitunay. Iban simpag tunay ka niya yaon nakatantan. Nasal taon pa rin ang mga kakahinang mangkaw mabaya gumanap. Amuin lang ta hipang ini bangbiya ibarat tamungun hipanul si sin gisi sin ammal piardo. Amo na yung kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang taroon hawak tuyaon. Amin subay taon ni katunay. Na in waktu ta ayo taubuson doon ha Ramadan sadya. Iban yung mga yan katan, bukon nakabutang doon haon in pagtunay taha amin pag-ibadat sa diyaon sabab in tilawasan simpamarannantay ni katan aun hak nila rikato. Baranta aun hak sin baranta marikato pabaranta. Suway taray sabi katunay. Kay in tiap-tiap tilawasan simpamarannantay ni aun hak niya di kato. Aun hak sin mata, aun hak sin tainga, aun hak sin kataan sin nganan mo na ini ang gawta pamaranan mo. Aun yan hak kataan. Aun hak sin mata ini subay mo patukon pahali-halion. Injasad mo subay siya damikyan makahali-hali. Ayaw isab magpuspusan. Amin maagaw sin kaibanan, insuko sin kaibanan. Amad timpagyanon doon ha. Na, biyayta doon ha inilong niya. Walay yushadda dina ahadun illa galabah. Inna dina yusrun. Inaka Islam lando siya maluhay. Walay yushadda dina ahadun illa galabah. Bita doon haon, ayaw lang niya doon hayaon, magpabugat hapag agama inhambuk din kanyo sabab karna maraog siya sin waktu. Amin, yuno niya roon. Amoy in pagtunay niya roon naon, sin bukon na siya, nakaliw na rin ahad. Ha? Subay siya lang niya, di magpuspusan doon ha, parkala hinang yaon, amoy hindi niya nahikatunay, in kaibanan, nakakapatot doon hitunay niya. Long sin mga sila magbibisara, la yata'ammaku ahadun fil a'malid diniyah wa yatrukur rifqa illa ajajawang kata payaglib. Laong niya, ayaw to magpuspusan maghinang inhambok din kato sin ammal tungod paparkala pag-agama ubos kapasaran doon in kakaan niya. Amin kakaan niya hinangon. Madtukaw pa amin mabugat paghinang. Biya na sindumi on, puspusan mo. Bihan. Di mo nakapinan inbaran mo makahali-hali. Asabab yan to paghali-hali mo, yad turi na kaw makapati sin piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo na may katunay. Magjaga kaw sindom pag-adlaw ramikyan magtugang hadyan hinang.
Nari na yad tulong. Na imbita doon haon lang niya, wa khairu dinakum al-yusra. In amoy in sarayaw-rayaw hapag-akaman niyo amin maluhay. At niya maluhay siya, doon kau makada amin maluhay piyatar lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salta, hampahadis biyay talong niya, khairul a'mal ma dama alayhi wa in qalla. In sarayaw-rayaw amal, biyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin tiyo tutukan mo in amal yaon, misanda in amal yaon, laong ta tiyo-tiyo. Amal tiyo-tiyo sa sumagawa, tutog kaw. Ya, laong sa pamabiya si mga magsambahayang doom. Laong ta kitaon mo inamin gaan sin pamaranan mo himinang. Bangkanta mabugat doon, bang mabugat imbaran mo runhan, hinang hadya kaw mga pilang karakaat. Ubos sumali-hali kaw, marayaw. Pagka magpuspusan kaw yaon, hawak to pa kaw nagtutunay runhan, mataod na indakanan sin pikilan mo. Aun wakto yaon nagsasambahayan kaw, nagbawas na sin suratul Fatiha, pipirong mo na yung mata mo, so nalawa na sambil panganal. Nahaw no na yung ibadat yan to nakabutang. Amang timpagyan nung doon. So insarayaw-rayaw ang malong niya, amo intiyo tutukan, misanda siya, tiyo-tiyo. Bihan. At tinatiyo-tiyo bang man siya, amin yaon kay mo in panganal kata ni maalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bukon kaw imaalop pa tuhan, saan natutug kaw? Umalop kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala sa wala doon in panganal mo. Yadto di marakan pa kain baha yadto. Na amo yadto in di yadto manjari. Nasarta lang niya doon na yaon, sumuno, Pasaddidu ay inhati niya, long niya, tutog kamu doon haamuin ini biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita ini ummatan wasatan. Ummat ha baintungaan at tawalong ta doon kita partangahan mutang. Imaana simpartangahan, bukon mabugat, bukon nakalando inggaan sa doon kita hagitungan. Bihan. At tawassut pil amal. Doon kita hawing tungaan, bihan sinamin amal, lang mumaramo yaon hinangon kataan, makaan mo hinangon, doon kita haon. Amo at timpagyanon lang niya as-sawab. Amuin hinang kimukugdan, nakaamo sa babihad tuwing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, doon kita haamuin, timututug haamuin hinang yadto. Misan da siya, longta, tiyo-tiyo, sa sumakawa, yaon, amuin, aturan, iuurol mo madto-madto, iaagar mo aming katantan, pamiat simpamo na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lang niya ron haon, sumuno, wakaribu. Hati niya, pagpasuok ka mo. Imaksud niya roon haon, in lam tastati'ul akhdhu bil akmal, fa'amalu bima yuqarrab minhu. Laong niya, bang sa upa maimpaghinang, pag yan mong pagpatisuok yaon, bat di mo kakausan sampurnaon katantan, biya sinahibutang ta, 8 karakaat. Sarta, iban sin ini, uno yaon, iban sin witir niya. Hangpo tagi sa karakaat katan, di mo tumara na kumanah dya kaw sing kakausan mo hinangon doon haon. Sabab amo adto in labi marayaw hasupaya makaan in baran mo bang puas dain dito bang makahali-hali timindog sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So imana niya, hikatunay mo katantan, mapatot mo hitunay. Bukon hiubos mo roon hambok, wakto pawusing kay panandun hikabihin. Di mo mahinang. Na inyad turid to kita suputon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamuin ini. Mon hadya kita pa amin, makasuok kita maun. Yung mga yan, beta kato si mga ulama, amuin nakasuok kau pahinang haamin ganta, kakausan mo hitunay sarta yaon katantan, nakaamuin ninang,
Inya tubang aun kulang doon, Allah Ta'ala in tumapal kaniya. Bihad to. Hati niya aun niya to kamaapan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag kami magpuspusang kita maghinang sambil, wala na roon haunin, uno mo, panganal mo, naon waktu riyan to makakugdan. Ayaw maghinang kita pag-ibadat. Misan ang maghinang kita uno-uno hinang tamang, wala doon yung panganal, aun waktu. Makasayo ka ubihan, amuin, magbing na pabaran mo inhihinang mo. Biasaw pa magtukol ka, naguling ka si lansang bihan, tukulon mo. Bang nalaw yung panganal mo rin hamin o si lansang tudyohon mo tukulon, bakul lima mo yung kugdanan, mga katay manguran. Bihan saya. Ang kanasaway piyanganganal sambil hinang ta, bihan to sa pantun niya. Nabiyabay ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhi kasampo na sinammal ta. Amad to. Na ubos lang niya runaon, wa abshiru. At niya pagpakuyag kaw. Abshiru bitawab alal amali daim wa in qalla. Pagpakuyag kaw long niya sintong basin Allah subhanahu wa ta'ala amoy intutog hihinang mo misan pa yung kaaunan niya tiyo-tiyo. Wa in qalla. Misan da siya tiyo-tiyo. Bangman siya tutog. Bihan, himinang kita bihaon, pag-uus konsum di na isab, sumambahayang kita ini subuh, so pama, na pag-uus yan to pag-abot duhur, yan to wala na isab, pag-abot asyar, wala na isab, bihan, pag-abot si Maghrib, makasambahayang, pag-aisaway na isab, nakatug, na inya to wala, bukod siya tutug. Ampay niya to katan, hisukot kato sin, ini, Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat kana in waktu rirhil kato taniyo kita niyo imagbista sin waktu yan. Kita niyo imagbahagi sin waktu yan amin dihil yan. Nasal taon na bahagian na to, tupuran na to sin waktu yaon. Asal biya ta. In waktu ini, waktu amuinin hinangon mo. In waktu ini amuinin hinangon mo. In waktu ini amuinin hinangon mo. Napatunguron mo niya to katan. Nahiminang ka sindugaing dahil ha amin waktu yaon tiyutugila asal, doon mo isab pa kayo ha amin parkala kabayaan mo hinangun, sibaran mo wano hitunay mo. Biya si maglago saha, atawa uno-uno na hinangun biya. Magdayaw uno-uno na dayawn mo bihan. Kawaun mo roon ha amin waktu ha utyaon, wala dito hatuin, amuin tiyugila sinsara ipapahinang kato. Nabihad to namin kamaksuran niya. Napag-ubos lang niya, wasta'inu bi al-ghadwa war-rawha wa syai'in min ad-dulja. In ini laung niya amoy in subay kaudaran nangangayo tabang ha mga waktu ini. So imanan niya malando malaggo in tatabangan sin mga waktu na sabutin. Unin pagyanun ghadwa amunin ibadat sin mahinaat. Naon waktu bang mga timpo Ramadan bang muyubusin waktu mo sindom inamuin ini nalawa. Ampain ini sambil biyaway ta doon haon mataod dahil ha mga malaikat panaukod sin Allah subhanahu wa ta'ala maripawawasing gumi sibu dahat timpo sin Ramadan iban bukon Ramadan in mga malaikat tungog mari magbahagi sin rejiki sin manusia. Naman kau natutog, kabahagian kau. Di, maikaw rin hakuan. Biada sad sin mga ini di kato bihan. Long niya on magdeal supply. Pagubos wala kau miyad to. Naman jari makaka ko sin suko mo. Di kau makaka. Bihan. Hangkan na magbabang tawakon kau bihan. Hayya ala salah. Karina kamu magsambahayang, hayya alal falah, kawa na kamu marising karayawan niyo. Naman jari natugad ya kau. Nawala mo na nakain karayawan mo. Bihan, naka na sindukain. Nabihad to sadto. Subay mo adto maurol makawa im mga yadto katan. Na, mura kuman habihaon long time pagbang na di tanan tuma iyan namin. Hayya alas salah, hayya alal falah. Sabab na imbihaon long ta, aon piyagalian. Marakumanin agisin, magini babang long ta si muadzin.
Sallu fi buyutikum. Sambahyang na kamo roon habay niyo. Sambahyang na kamo roon habay niyo. Na, at inenyan aun siya ruksa kato taniyo sinsara sabab aun piyagahalian doon hayan. Amuyin laung ta hiwutang tana ini kau yad tulong mo na masandal-sandal daw kau di lama uno misam malamin. Sa na yung problema bang kau makalamin? Maramo paway mo. Bihan, bang kau manglunsuran naman. Nga mo yan to. Ang kamo ni paghali ini. Ini katantan ding haaka ma Islam. Diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala maghali. La taqtulu anfusakum. Ay niyo pagpatay ang baran niyo. Bihan. La tulqu bi aydikum ila tahluka. Ay niyo sabulakan ang baran niyo madto pakabinsanaan. Nakita ka mo yan. Quran mahamulin, nagbaita kato. Bukon saan sila mga namamarintayan ni namuin, nagdakat o sin paghali. Allah subhanahu wa ta'ala say muna nagdakat o sin pag-ayad singgin hawaranta. Nawang kita nag-aayad, ang pagkita iabutan dunhan, makawa tain sa laggo-laggo karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bangman in amin pamista ta simbaranta way jumatuhang sulag uno parkala sibu dakasan nangan iwan kamudaratan buat malengkan iwan ijin sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad ito mga katawtay manguran Islam. Namandal warrauha impagyanon rauha amin long niya manawsin amin ba'da zawal asyams. Amo na yung lagta bang humapon-hapon na yaon. Bihan. Na, sambahyang duhur, sambahyang asar. Betihan. Waddulja. Iwansin, lang niya sayro akhiril layl. Amuin magpanaw bihan, haamuin, ini longta, haka, ini ulihan na siya namin duman yaon. Magtuwihan. Na yung mga yan, yun pamasiin pag-ibadat tain, Maghrib in Isya, sampay abutan na isabsin sambahayang subo. Bihan, maglibot-libot na hadya ito katantan. In mga inikatan, biya kita simbaitaan, ayaw hadya kalupahan tain, pierdo, amo na in 5 waktu. Ito na yung ini, amin jukup-jukupan in pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sunnah, bangyan akaron tuod, ito na itahabay. Labi marayaw habay tunay. Sabab biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha kubura. Kapini niyo, imbay niyo sin sambahayang niyo ay niyo paghinanga imbay niyo kubul. Hati niya imbay ri pagsambahayangan inyan biya sa pantun kubul sabab in kubul bukon lokal pag-iibadatan. Nabang imbayri mo pag-uno, di mo pag-ibadatan, biya sa kaulaw, labi mo niyat kubul sabab inyaon katantan na wala mo tiyunay roon haunin, amin mapatot mo hitunay. Na amuyan longtain, amuyin, sa lingkat-lingkat beta kato, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin inaka ma Islam tuy maluhay. Maluhay ha mga tao ini iban doon hayaon maluhay ray sa biril kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala intong basabab miyakad si haaturan. Ha mga tao miya makad haaturan lando maluhay hinangon. Sabab aun siya singuran. Buko namin kita maglagay ko biya dimba magsambayang ini. Kaya dimba yung pagruko, yung pagsujud ini ni katantan. Amin way naghindok kayo mo. Kaya simbiyay ta sin Allah ta'ala alam sing Quran. Aqimis salah. Tindukan niyo yung sambahayang. Nabeding kagi pagtindog mo mong wala hiyati. Wala mo ingat. Nahauno mo kabaakan. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin siya daaksin Tuhan Rabbul Alamin. Unin na kiniya kato. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sing kita niyo kako pag sambayang. Amo din singuran tam pag sambayang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya rin dia aksin Allah Ta'ala marikato niyo.
Nabangkaw himinang duga ing nga sambayang biasin sambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingata di bistahon sin Allahu taala sambayang. Na mataud sahan magsasambayang inda jinis na biya mga luparagbos timindog sin sambayang. Aun doon haon misanin tumakbir maka hangpu bihan magsayang sin lima. Ituntun magbalik, hisayang na isab, ituntun magbalik, hisayang na isab, ituntun magbalik. Sarta hihangad pa in mata pataas, madtubihan. In magsasambahayang naghangad pataas, di manjari. Yang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab bangka magsambahayang, subay in pangatod mo palukal bubutangan sin inituktok mo pagsusujuran mo. Subay lang niya doon mawdi' as-sujud. Makanas sujud, lugal, bubutangan sin tuktok mo sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hadya kau imaatod biha. Katan sin hibal mo. Timindog kau yaunda. Biha. Sumujud kau yaunda. Rumuko kau yaunda. Harap naman to katan. Bukon nang lilingi-lingi pakid. Huusad na kauna to. Wayroon pa inamin long ta ayatul khusyu ni maug. Biyayta si mga sahaba, tawak tulong niway pa ni manaugin, ayatul khusyu, lingi na mo madtumari. Aun waktu mag-story pa kami roon, ini, sa sambahayang. Bihan. Na, sumakawa, waktu yan to, amunain, ini, way roon na, panganal nila ruwaing dengsin, yadtuin, ini, niyat nila, in pangatayan nila, simusugpat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amod to mga palanggungan ha agama Islam in biya mga ini pangadjian ta nakawa ta rin doon hayaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala harukaing waktu damikyan amoy in tungod paparkala lamod siya ring ha amin tiyo hidang sumakawa na langkum ning katan kakahinang nato halaw man sing gumiini. Insyaallah hati niya dunya akhirat kakahinang tungod pa pag-agama, kakahinang tungod pa parkalahalaw man sing gumiini, bang mo ini kaamalan marayaw, katutukan marayaw, mamarahin na siya. Yan, insyaallah subhanahu wa ta'ala harukaing waktu. Narito na, timubtub, impangadyan na to, hawakto ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, harukaing waktu, yan na sinagi, inadlaw ahad, bang biya ma ini gaanin baranta, insyaallah subhanahu wa ta'ala, wat malingkan doon Isnin, Albaa, Iwan Jumaat, damikyan bang wayron da isabi ang mga ini lakalam masim pamaranan na insyaallah subhanahu wa ta'ala magkita ikita niyo ini halo kalini makapagbak kita niyo waktu na to biasin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mangumbaid na ako kanyo katantan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن